Wadidaw, wadidaw guys. Lihat, lihat, lihat. Ada apa nih guys? Wah, ada ondel-ondel guys. Waduh, ada ondel-ondel besar nih guys. Wah. Wow, 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 wow. Ondel pakai kacamata guys. Waduh, ada pala ondel-ondel guys. Oh, ada ondel-ondel pocong guys. Ih, serem. Ondel-ondel besar guys. Wow. Halo guys, sekarang nih kita mau lihat. Wow, ada apa guys? Kira-kira apa nih dalamnya ya guys? Wow, ada binatang. Wah, binatang kecil-kecil guys. Wah, ada kuda. Ada apa nih guys? Serigala ya guys. Wow, ada banyak guys. Wow, ini namanya kelapa ajaib guys. Isinya binatang guys. Waduh. Wow. Wah, sekarang ada kotak apa nih guys? Kotak ajaib ini kayaknya. Kita buka dulu ya guys. Deng. Wah, banyak mainan. Wah, ada dino guys. Wah, ini ada dino guys. Kita masukin ke kotaknya ya guys. Dinonya ada berapa? 1, 2, 3. Wah, ini ada kuda poni. Wah, ada macan tutul. Ada dinosaurus lagi. Ada panda. Wah, banyak. Oke guys. Wah, binatangnya juga nih guys di dalam papa. Wah, waduh, banyak ya guys tuh. Wah, waduh. Oke guys, sampai sini dulu ya guys. Tuh lihat, jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye bye.